chibai ule tun trum chu history kan ngai thadona Operation Diamond Mossadin Iraqi pilot thlem tlua an MiG-21 an nei dan kan ngai thla ho dona het hu buat sai tu aziak tu chu renga namte ani Mizoram buai ma deuh si kumsang khat zakwa somruk chhovela fighter jet thale laom berpol khovelina mer riat chu Russia siam MiG-21 kha ania kumsang khat zakwa somnga pakwa a siam chau nima se he jet fighter hi athra in Arab ram rang tele Russia sangoi zon pui ramdang te man berle fighter jet chuan vor ber pakhatani khati hun lai kha British laka Israel a indan tir chho vel hun ni in sang khat zakwa somli pariat independent kum an lapa che ema athen Arab ram tela chuan an ngai theilovin khovel me patanga Israel ram nuai bo tumin kong rangin anti boi rang thin heng Arab ram te hian a hun laia fighter jet thaber pol MiG-21 te chu Israel laka an mathe ber pakhat ni in Israel le apui tu khothlang ram te lu ti hai tu ber pakhat atling hialani hetiang ani awang hian Israel Air Force le intelligence te chuan Russia MiG-21 chu zirchianatan andu ema an nei theya achak lo na lai te an riat thei chuan kong tam takin Israelin a hlok pui ngei don ani kumsang khat zakwa somruk paruk August ni som paruka chuan Iraqi Air Force te MiG-21 le aveng tu Israel Air Force te Mirage fighter jet pani chu Hetzor Air Base Israel a chuan an ron trum ta a chu MiG-21 chu Manir Repfa Iraqi Air Force pilotin aron khal ani Israel le US Air Force te chu an lom hlemaya du tokin Russia siam MiG-21 chu an zir chiang theidon ta ani Operation Diamond kumsang khazakwa somruk nu lok atangin Israel sarkar chuan MiG-21 jet fighter chu nei tumin aruk te in ma ala chhotan ta a chuan malak na chu Operation Diamond ti in aming anvu a amo ala turin Israel intelligence chuan vor Mossad te chu ruat anni bok heta MiG-21 nei tura malak rot chuak tu ber hi Major General Mordecai Motihot Commander of the Israel Air Force ni in Mossad te chuan aruk thei ang perin MiG-21 jet fighter chu nei antum donani MiG-21 nei tum voi khatna le voi ni na Israel Mossad ten aruka MiG-21 nei tuma ma anlak masak berna chu Egypt ani Egypt hian Mossad agent Jen Thomas chuan Egyptian pilot tu po an MiG-21 nena Israel thlok luta an kuta in pete chu US dollar million khat pet tiamin arukin abekwala ma se thil akalfu talo lawa apoi thui ta hlebok Mossad agent Jen Thomas sale a hoten Egyptian pilot pakhat an biak abit hana chuan an sarkar nena chuan thil tum chu hril hria in Mossad agent Jen Thomas chu Egypt sarkar chuan aman zuya arwal hian apa father le midang pathum an mantel bok Egypt sarkar chuan chung an mi man te chu en thak thu buai rip tak an ortira kumsang khazakwa somruk pani December thla khan Jen Thomas le apa chu khai hlum anita a midang pathum te po chuan kum tam fe lung ina hun an man pha bok ani tin hemin hu loka Mossad ten MiG-21 Israel rama laklu antum le na po atlol le a achanchin kim changero Israel sarkar lamin atlang zar thadu waklo ani ome Mossad ten hlotling ta kumsang khazakwa somruk pali khan Iraq piang judami pakhat Yasaf Kotnem Minglem anti chuan terana Israel sarkar mi le sa te bepopin Iraqi pilot ramdanga pe mai du om ang mer riat anei thu arila chu pilot chu Randolph Air Force Base Texas training toy nei turin akal vedon ni ina soibok chu thulom om chu Mossad te chuan bo zui watin rang takin ma an langalani
chu Iraqi pilot chu mani red fa ani a Christian sa khowon ni in Iraq sarkarin asa khowon lai wangin an kai san tir du lo ni in ain ngai ba ka kardi sote beitura than chua ani wangin Iraq sarkar laka alung oi lo hle a Iraq chua san wang adu ti yasaf chuan a rebok Mossad te chu an chengal vata Baghdad chuan an agent nula toi tak chu tir lutin mani red fa chu an vakom ngei tir ta phot mai ani hetia Mossad agent nula le mani red fa anin kom ngei nu hian thu tam tak red fa hian a rila Christian ani wangin an ho tu ten an rin lo thu le thlo na a po fuel thun tam an phal sak lova thlo hlat an phal ve lo thu te a chung te bul hnaya a an phal lo thu te le Israel ho angai san thu te thlengin a ril fai vekani he Iraqi pilot mani red fa hian nupui fanau nei to ma se Mossad agent dula toi takhi anar zo lova anar phal lova anin zomna aril le a soyani bok tichuan Mossad agent nu chuan zoya ve thlem zelin Europa jin puya somin Mossad agent te muturin a min theita a ajin chu puin Mossad agent tangte a mu puita ani hemitruma red fale Mossad agent te in biak na zong hi khati laya Mossad director Mir Amit Point bang phena tangin angai thlave vek khialani Mossad te chuan red fa ne na chuan Iraqi MiG-21 chu Israel ne na ahlan thei phot chuan US dollar million khat an pek ba ka Israel khuale tuini na pe in na thatok tak pe kan tiama red fa chuan heng Israel te in tiam na ba ka hian a chung te zong Iraq atanga him taka phur chu aphut ve tel boka he athil phu thi Israel po hian arem ti zui ve bokani hemin nu hian red fa hi Israel a ruai zui ni in MiG-21 tumpui na tur airfield te alove en loka Israel Air Force lalber Major General Mordecai Motihot po mu in MiG-21 aron tumpui dan tur te an soidun nge a KM zakua don ron thok tur ani wangin thi le damkar ani tur thu po chiang takin ril riat ani bok hemi nu hian Mossad agent tam tak te chu Iraq a chuan tirlu bel ania anni hian aruk te in mani red fa nu pui fanau le a chung te chu Iraq atanga ruai chuakin Israel an lu pui don ani mani red fa hian nu pui beti red fa le fa pani kum thum le kum ngami aneya anu le pa ka a chung te dang po Mossad te hian Israel rama aru ka tol lu antumani Mossad te hian mani red fa nu pui le fa pa pani hi France lama chol mang tur anga kalpuin Israel a him takin an lu puya anu pui hi Israel lu dona Israel passport an pek hian alung oi vak lova Iraq embassy a kal atuma ma se Mossad te hian an min thei ram thung a chung te hawero chu Iran ram ri lama chung ko picnic turangin an kalpui ve thunga heta hian kardi sel hoten lo puin Iran an lu puya heta tang hian Israel an lut ve ta thunga ni mani red fa hun a thlengta ni som paruk thlariat sangkha jakwa somruk paruk jinga chuan mani red fa chuan adan pa ngai angin MiG-21 chu routine training nei turin Habania Airbase Baghdad thanglam batangin a thlo chua pui le ta a thlo chua nu rei vak lova in herin Israel lampanin a thlok talia lia mayani hetia a thlo na kong a thlakhi Iraqi ground crew te radar chuan lo muwatin kir turin thuan pe ngala ka thlaka an vauzui bok mase manir chuan a radio offin chak takin atum lampanin a thlok lui ta sel zoka Jordan ram marlam a thlopel don lain an radar chuan alo mule ta wa maya rang takin an hokar hunter jet fighter chuan aron ngal wata ma se mani red fale MiG-21 te chu thok lui zelin Israel ramchin a thlen ma dewa Israel Air Force thlona pani Negev thale ratanga lo in ring lok to Dassault Mirage 310 lo vengin atum na mun tur Hetzor
airbase Israel ram thlengin an veng zui ta zelani hei Iraq MiG-21 hi Israel a thlen nu rei vak lova thlona number hi thlakin number dangan pe a number a hian 007 an ti zui bok kumsang khazakua somruk pasari khan James Bond flima achang tupa masaber Sean Connery chuan he MiG-21 007 hi a muna tlo in thlate alak pui ve hial nge ti chuan Israel Air Force te chuan chu MiG-21 thei na le that lo na lai te chu an zir zui ngal chara kar lova a that na le that lo na te chu an rebel ne le bok Israelin MiG-21 anei hi an tangkai pui hle ati thayang a chan chu kumsang khazakua somruk pasari April ni sari a Golan Heights chunga Syria le Israel te van sanga anin be khan Israel pilot ten Syria MiG-21 hi paruk loi an kap thlatrenga an nilamin an man Dassault Mirage 3 te ero an himpial thungani tin kumsang khazakua somruk pasari June thla a Israel le Arab ho in beina khan Egypt le Syria MiG-21 te khan Israel Air Force te kha boruaka an ngam lo tareng pokani kha kumsang khazakua somruk pariat January thla khan Israel sarkarin an MiG-21 chu US nena zirchiana tan an hotir vele chonga F4 Phantom fighter jet US in a pek phallo an nei theina kong ain honzui pha ta boka an hlok thu an ni hle indo na lam chanchin siak tu then khatin an zia dan chuan mani red fa hian Mossad te a hlau wang pakhata he thil hi ti hlo tling ni in an ta lang ve bok Mossad te hian manir ni lo Iraqi pilot dang pahni po an thlem ve thowa anin rem trap tia Iraqi pilot pakhat hi Helin alulul le dewa Mossad ejanin Texasa bar pakhata akaplum ni in an ziak ve bok hetiang thil a pilot puita chunga thleng hi a hresi a an hial ngam to lo ni in an ta lang ole a seidu le mai adik lo lai le fel hel lai chu comment lama soita ila source dap zaw chu angai hleang he operation diamond be chana film siam Still the Sky chu kumsang khazakua samriat pariat khan HBO le Paramount te in kopin anti chuaka YouTube pa po en turin na oma ayan tlak viau mai khovel hi chu a khol ti chang hi atam thin mani red fa khan an ram ro hlu MiG-21 tlan bo puin Israel kuta alana Israel sarkar tan chuan pasal thachoi moina phu hlia ani mase Iraq le Arab ram dang te Russia sarkar thlengpon ani khachu ramphat san tu midep de ani kum khuwa thungdon si